Tubaye ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera, uyu munsi tuje kuganira. Turi kumwe n'umutumirwa, reka tumuhe ikaze. Murakoze. Uyu munsi rero agiye kutuganiriza kuri siporo. Siporo? Yego. Amaye nka data. Siporo niba ukunanira, ubwo nyine turahita tumenya ko ibintu bya siporo nta kintu uba ufataho, ubwo ubutaha nyine uzahindura. Ntibinanira se muranyirukana? Turahita tukwangaje undi. Turazana jihadi. Okay. Ikibazo cya mbere, ni iyihe kipe yatwaye igikombe cy'isi cya mbere? Ikipe cyangwa se igihugu cyatwaye igikombe cy'isi cya mbere. Ni ukuvuga ngo igikombe cy'isi gitangira gukinwa, cyatangiwe gukina mu uhe mwaka, hanyuma ikipe y'igihugu yagitwaye ni iyihe? Nanjye ngiye kumbaza izina ry'iyo kipe, izina ryo ntaryo nzi. Ariko igihugu ndakizi, n'umwaka cyabereyemo ndawuzi. Icyo gihugu ni iki? Ni Irigwe. Irigwe? Irigwe harya ni ifite ikipe y'igihugu yitwa ngo iki? Ntago amakipe y'igihugu amazina yayo mba myazi ngewe. Niyitwa Chiporoporo ntago yizi? Chiporoporo? Oya, ntago nyizi. Nzi ikipe y'igihugu cyacu Amavubi. Ibindi ntago mbizi. Okay. Hari muhe mwaka? Hari mu mwaka w'1930. Hashize imyaka 90 n'ingahe n'itandatu nine? Ngo jya mu mibare. Amba. Wese warubizi? Oya, ntago nari mbizi. Ese ukumbaza ibyo utazi? Njye nanzi ko ari Brazil. Nazi ko ari ugiye kuvuga kubera kantu benshi. Hasi ubwa mugani ndabwirwa n'iki nibi byivuza ari. Nese wateguye ibibazo utazi n'ibisubizo byabyo. Reka manze mbisa ariko buriya nibyo. Ndaje ninsanga atari byo ndakunyomoza hagati mu kiganiro. Reka ngo upfunyikira amazi nta kibazo. Ikibazo cya kabiri. Ni ikihe igihugu gifite ibikombe by'isi byinshi? Ni Brazil. Brazil? Ifite 5. Ako Brazil aba ari urucabana ntago cyapfa kukunanira ngaha nanjye nari ngwaye ubwasisi. Nanjye nkubazeho ikibazo. Njyewe ntago napanzwe mu kubazwa, ariko n'ikinanira ntaribi uragisubiza. Ntaribi. Brazil ni igikombe iheruka cya nyuma. Yakibonye mu uhe mwaka? Cy'isi? Cyangwa na Copa America ntaribi? Oya, turi ku gikombe cy'isi, ntago turi kuri Copa America. Icy'isi 2010 Espagne yagitwaye. Mbwira umwaka wibanza wajya muri ibyo ngende kukubaza kuri Brazil. Wose kuri kumbaza ntumpa umwanya wo gutekereza. Kubara kugira ngo numve. Umva ntago mbizi. Njye nawe ngiye kubeshya. Ariko buriya ni nko muri 90, nko muri 98. Oya, igikombe cy'isi heruka yakibonye muri 2002. 2002 nanzi kara Abataliyani ni 2006. Ndakubwiye Brazil. Igikombe iheruka cy'isi ni muri 2002. Ubwo nibyo ntago wambeshya. Bakunzi bacu natubeshya. Muri comment mujye mutumunyomoze. Ngiye ibintu bya siporo mba mbizi ariko atari cyane. Babizi ariko atari cyane. Ikibazo cya gatatu. Ubufaransa bwatwaye igikombe cy'isi cya mbere mu uhe mwaka? 1998. Njye nashyize Brazil. Ushingiye kuki? Banumva ngiye byose wagira ngo ni Brazil yagiye bitwara ntaratangira kureba icy'isi. Kereka 2010 nari ntangiye kumenya ubwenge bwo kureba. None se uribuka igikombe cya 2018 ni Ubufaransa bwagitwaye? Uribuka indirimbo bahise baririmba? Tanko bari kwankuraje abakinnyi? Ntago nyibuka. Bababwiraga ngo bazakizane ngo imyaka 20 ni myinshi. Okay. Ubwo hera muri 98. Na 2018. Numva habashyize imyaka ingahe? 20 ari yuzuye. Ahubwo ninjye bakagomye kuri kukubaza ahubwo ngo mbaze. Oya, uyu munsi niwe uri bubazwe. Ako sundi. No bubizi. Niyo mpamvu mba nakwizeye nyine kugira ngo nkubaze n'abakunzi bacu baze kubyumviraho. Wavuga ibihe bihugu
utubwire umubare utubwire n'amazina ibihugu byatwayeho ku gikombe cy'isi bizi bifite mu kabati kabyo igikombe cy'isi bingahe ibihe ibihugu bingahe uravuga ibihugu ushaka ariko nugera ku mazina n'utubesha turabimenya uramutse uvuze ngo Amavubi u Rwanda rurimo twahita tubimenya ariko ubu ngubu u Rwanda turi muri abambere mu itsinda nta nubwo tuzariva sawa aha ayego ngaho ntari bitubwire ababibitse noneho ababifite mu kabati kabyo nyine umubare nshaka umubare ushaka ariko umubare nyine ujyane n'ibihugu niba uvuze ngo 5 uravuga ibihugu 5 amazina yabyo nuvuga 4 uravuga ibihugu 4 amazina yabyo navugamo ibihugu 5 ni ibihe icyambere ni Uruguay cya kabiri Ubudagi cya gatatu Brazil cya kane Ubufaransa cya gatanu Argentine nibyo hanyuma ugiye kutubwira ahantu igikombe cy'isi ese undi igikombe cy'isi giteganyijwe kuba mu ubutaha kizaba muhe mwaka muri 2026 kizabera kizabera muri Canada na Amerika na Mexique ibihugu bitatu kizabera mu bihugu bitatu Amavubi rero tuzaba turi muri Canada muri abana karifiye kandi tuyoboye itsinda kireka ngubu covid isigaruka wenda akavuga ati ahantu amatsinda yarageze niho dufatiye nyine ubwo tugiye gutwara ayo makipe nyine oya tuzajyayo kandi tuba turi muri babyita iki kuri aba bagabanije turi mu itsinda riri gukinira muri Canada mwatangiye kubirota kweri oya ariko ntabwo ari ukurota twicaye ku mwanya wa mbere kandi tuzawuvaho cyane rwose ubu byashoboka ko u Rwanda wenda ugendeye ku mahirwe kuko tugiye kureba wenda kuri experience cyangwa ubushobozi wenda bamwe babishidikanyaho ugendeye ku mahirwe wumva u Rwanda rwajya mu gikombe cy'isi rutarajya no mu gikombe cya Afurika cyane nase ko twicaye ku mwanya wa mbere ese mu gikombe cya Afurika twicara ku mwanya wa mbere sinzi niba mujya munabona ba gatatu numva duherukamo muri 2004 mu myaka yose ishize hakiri Rwanda A na Rwanda B ntago mbizi icyo gihe ngo hari iki cyo nibuka nuko nabonye abasore b'Amavubi bagenda mu ndege bambaye amakositime y'umukara nicyo kintu nibukira kuri iyo kipe yagiye mu gikombe cya Afurika ibindi ntumbaze ibindi uzabimbaze muri 26 muri Canada turi muri Canada ko nanjye nzaba mpari sawa icyo cyari ikibazo cya kane ikibazo tugiye gusorezaho mu gikombe cy'isi cya 2018 na yaye makipe yabarageze finale ko binjabutse kandi ndabizi n'uwo mukino narawurebye di ni Ubufaransa n'igihugu cyuriya musore ukina muri Real Madrid nzi ko jezi yawe irimo umutuku n'umweru ni Modric ni Croatia nibo bageze kuri finale batsindanye gute ko nawe ushaka kunkasa oya ni umukino niba batwemere ko wawurebye kandi hari amakuru ko ushobora kuba ufana Ubufaransa ngo kubera ko harimo bene wacu benshi nubwo ngende umuzungu nuko mutandeba kuri kamera ariko ngende umuzungu urumva rero niba ikipe nk'iyo ngiye uvuze ya Croatia yarahuye n'ikipe ufana byanze bikunze simpamya ko haba ari kera cyane ku buryo waba warabyibagiwe ubwo muri 2018 ntabwo ari kera uzi imyaka ishize imyaka 6 ni myinshi azi ibintu biba byaragiye mu bwonko shaho nta kibazo bitubwire nitwumva ubikoze turavuga bravo nibikunanira nabwo
abafana bacu cyangwa abakunzi b'umuragwa bazakubwira ko utubeshye muri comment. Aya ntabwo nababeshya. Iyo utazi ikintu uhita uvuga ko utakizi. Wakubwira akizi tubwire. Kanibuke neza. Icyo nibuka Aya nitego batsindanye. Batsindanye bingahe kugira ngo uranatubwira ahubwo icyo gihe byarangiye ari ihe ikipe itwaye igikombe cy'isi. Kandi ntabwo ko ari Ubufaransa. Wabivuze? Ubufaransa nibwo bwagitwaye. Bugitwara Croatia. Batsindanye ibitego muri uwo mukino havuyemo ibitego 6. 4 by'Ubufaransa na 2 bya Croatia. Ikindi nibuka muri uwo mukino niko harimo igitego cya Mbappé na Pogba na Antoine Griezmann. Ikindi cya kane ntabwo nzi ngo ninde wagitsinze cyangwa wenda Mbappé yatsinze 2 ntabwo nibuka cyangwa iyo kipe yarakitsinze. Oya Ubufaransa se ntabwo bwakitsinze. Oya ndavuga Croatia ikaba yarakitsinze kikabarwa ku Bafaransa. Oya n'Abafaransa ntabwo nibuka umuntu watsinze icya kane. Swat kekane Mbappé niba nibuka neza niba yaratsinze 2 ariko harimo Mbappé, Pogba na Antoine Griezmann cyangwa na Olivier Giroud yaragitsinze di. Okay, nacyo bifa kubana bari bambajije umubare ntiwambajije umubare w'ibitego abatsinze byabonetse byari ibitego 6, ibitego 4 by'Abafaransa ku bitego 2 bya Croatia. Igikombe gitwarwa n'Abafaransa. Cyabereye muri Qatar se ni kihe gihugu cyagitwaye? Na Argentine. Itsinze? Yatsinze Abafaransa. Yego. Ku ma penalty. Okay. Yego. Kwando ndibuka icyo gihe bari bahanganyije ibitego 3 kuri 3 hari. Iyo ushyizemo ahandi ntago ari ibyo. Oya ntago mbyibuka neza. Urugushidikanya. Ariko ndumva ari 3 kuri 3. Kose harimo 2 bya Mbappé hari niba atari 3. Ariko nibyo. Ikigaragara rero. Na Argentine yabitwaye. Ikigaragara nuko siporo ndayikurusha ubyangu byemere nibwo ari wari kubaza ibibazo sinzi umuntu wabiguteguriye ariko nje nateguye ibibazo ko nyikurusha. Nateguye ibibazo. None ntegura n'ibisubizo byabyo. Nago nari niteze ko ubazwa ari buhinduke ubaza. Ubwo rero ubutaha nziga byinshi kugira ngo ninjya mbaza ngira n'ibyo wenda nsigarana. Okay. Turagushimiye cyane, turagushimiye wagerageje kubisubiza neza. Ibyo se nishe nibi. Ikibazo wishe cyavuga ngo iki? Ndikubona ari ntacyo. Wagerageje. Voilà. Ushobora kuba wakopeye. Nakopeze nateguranye nawe. Ariko nta kibazo niba nakopeye icy'ingenzi nuko wabikoze. Nuko utafashwe. Turabashimiye bakunze umuragwa Family TV twaje mu mwanya nyine noneho wa siporo tutaganira cyane ku mafaranga cyane ko ariyo mutumenyereyeho. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka ubutaha mwatubwira topic rwose mwumva twazaganiraho. Turahari rwose kubibakorera. Ntimwibagirwe gukanda like, share, musige comment. Birenze kuri ibyo mukande subscribe mu sharing. Murakoze cyane. Ciao ciao.